Dobar dan, ja sam Biljana Zaverla, vi pratite TV Vesti. Od švedskih predgrađa do londonskih sudnica ime Rave Majda, poznato kao kurska lisica, postalo je simbol nove vrste kriminalne mreže koja menja lice evropske bezbednosti. Foxtrot više nije samo priča o trgovini drogom i obračunima kriminalnih grupa. Poslednji sudski procesi u Velikoj Britaniji, ali i slučajevi iz Švedske otvorili su pitanje kako organizovane kriminalne mreže regrutuju veoma mlade izvršioce i kako se nalozi za nasilje prenose preko granica. Posebnu pažnju izazvali su slučajevi u kojima su tinejdžeri povezani sa izvršenjem ili pripremom teških krivičnih dela. Ubistvo majke Ismaila Abda, nekadašnjeg saradnika i rivala unutar Foxtrota, postalo je prelomni trenutak jer je pokazalo da sukobi kriminalnih klanova više ne ostaju ograničeni na njihove članove. Istovremeno, evropske službe upozoravaju da se kriminalne mreže sve više internacionalizuju, koriste šifrovane komunikacije, regrutuju mlade ljude preko interneta i prelaze granice država koje su nekada posmatrale problem kao lokalni. Naši sagovornici u narednih nepun sat su profesor Branko Nadoveza, istoričar i specijalista za pitanja bezbednosti, koji je sa mnom u studiju. Dobar dan i dobrodošli. Hvala na pozivu. Hvala na izdvojenom vremenu. I predsjednik Slovenske nacionalne stranke, magistar Zmago Jelinčić, koji nam se uključuje video linkom. Zmago, dobar dan, da li se čujemo? Dobar dan, čujemo se lepo. Odlično. Evo, na samom početku, Zmago, recite nam ko je zapravo Rava Majdi? Kako je on uspeo da od tako lokalnog kriminalnog aktera u Švedskoj postane lider mreže koja privlači pažnju evropskih bezbednosnih službi? Pa to Rava Majid, koga zovu kurska lisica, tako je, da. Je to mali kriminalac, ali razvio se, raširio je svoju mrežu, tako da danas neki razmišljaju da je sad kao neki logotip oko koga se sabiru više ljudi. Tako da nije danas već znat 100% da li je to jedan čovjek ili ih ima više. Ali to je sve. Prvenstveno je to sve došlo zbog trgovine narkoticima i povezivanje različitih kriminalnih grupa i sa korišćenjem ovih tehnologija novih, ovih svih mogućih, signala, WhatsAppa i tako dalje, jer policija kontroliše nešto, ali ne može kontrolirati sve. A najgore je to što se u Švedskoj sve ispustilo iz ruku. Kriminal je uzeo maha jer migranti koji su došli u Švedsku, to nisu više samo oni ilegalni migranti, nego su se i oni legalni migranti su se uklopili u ove kriminalne delatnosti, pogotovo jer tu ima uvek novca i mladi ljudi traže novac, traže neku da se događa nešto i tako dalje. I to je problem jer ove ljude teško je pratiti, to se sad radi preko granica. Schengen je otvoren, tu se može putovati bilo gde i ja mislim da je jedna stvar koja bi trebala ponovo da se skine Schengen i da se ponovo uspostave granice. Gospodine Branko, Foxtrot je međunarodna kriminalna organizacija koja je nastala u Švedskom krajem 2010. godina i prepoznata je kao glavni švedski distributer pre svega narkotika i ilegalnog oružja. Ali se transformisala poslednjih godina u jedan transnacionalni sindikat koji je povezan sa kako političkim, tako i obaveštenim strukturama i to prvenstveno sa Iranom i sprovodi likvidacije širom Evrope. Koliko su ovakve kriminalne grupe poput Foxtrota danas zapravo jedna pretnja za bezbednost globalnu? Pa pazite, Evropa, što je upozorio Trump decembru, da je za Evropu glavni problem će biti migracija, ali to, nažalost, niko ne shvata ozbiljno, jer problem migracije se ne smatra ni političkim, niti ekonomskim problemom, nego nekim kulturološkim problemom, a često i marginalnim problemom, što apsolutno je sve manje tačno. Dolazak migranata na raznorazne načine u te zemlje, recimo kao Švedsku, često je praćeno da tu imamo jedan pravni vakum, znači između nacionalnog prava Švedske i drugih država
međunarodnog privatnog prava i uopšte nekih političkih prava. Pa zapravo često se ne zna šta da se radi sa tim ljudima. Znači, postoji dve opcije, znači, da se koji odgovaraju profesionalno uključe u taj politički i pre svega ekonomski sistem, i drugo, to je pravo azila. Znači, da ako se utvrdi da je neko politički proganjan u tim zemljama, on ima pravo na azil, ali azil se u suštini vrlo retko dodeljuje. Do njega je vrlo teško doći. I onda ostaje jedna masa nedefinisani, koji su kao po nekim i zakonima i nacionalnim u fazi deportacije, ali to se ne ostvaruje. To se ne ostvaruje. Znači, i uvek se nađe, zahvaljujući nekim formama međunarodnog privatnog prava, Bastrad i tako, sećam se, davno sam to učio, nađe se neko rešenje da ostane. Uvek imamo, to je ono sudar normativnog i stvarnog. Znači, uvek je stvarnost iznad normativnog, kako je nekad govorio veliki profesor na Pravnom fakultetu Radomir Lukić i mnogi drugi. I tako da te zemlje često bukvalno ne znaju šta da rade, kako da se postave, a njih je sve više i više. Znači, to neki rade iz čisto egzistencijalnih razloga, većina, a drugima je cilj profit, znači sticanje bogatstva. Tako da je to vrlo jedna nezavidna situacija, posebno za te skandinavske države i posebno Švedsku, koje nikad nisu pripremljene bile za to. Evo vidite, na primjer, ubistvo Olafa Palmea. Nikad, ne samo da nije otkriveno, apsolutno nijedan detalj nikad nije otkriven. Nikad, znači to prosto neverovatno. On je bio predsjednik vlade, znači prva ličnost, pošto je švedska monarhija. Pa kakva je ta zemlja bila, znači taj čovjek se kretao bez obezbeđenja. Bio je prvi čovjek Švedske. Znači nikad, jednostavno oni nisu spremni za tako, nemaju, pa nismo ni mi, a kamol oni, znači. A jednostavno, znači, i tu je jednostavno strah, postoji strah od migranata, pa čak i bezbedonosnih struktura, jer ti nikad ne znaš u tom postupku, na primjer, nekih policajaca ili inspektora, uvek mogu se prekoračio si ovlašćenja, ovo, uradio si to zato na rasnoj osnovi, na ovoj, na onoj, i tu je policija objektivno u strahu. Znači, vrlo će mu se to lako prikačiti, raznorazne nevladine, ne samo nevladine, mnogi drugi. Znači, i posle ti, na primjer, kako se to prikači, dokazuj godinama. Da nije bilo tako, da. Pitanje kako će završiti. Da. Gospodine Zmago, kada je reč o britanskom slučaju u kojem je mladi Norvežanin osuđen zbog plana za naručeno ubistvo povezanog sa Foxtrotom, šta nam govori to o dometu ove mreže van same Švedske? Vidi se da ta mreža radi preko granica. Tu nema nekih ovira, da to sve ide preko. Uopšte ne postoje granice. Pogotovo jer Schengen je otvorio granice, a ono putovanja tamo vamo se mogu raditi bilo kako. Niko ne kontrolira nikoga. Kontrolišu se oni ljudi koji govore da su migracije opasne. Te ljude se kontroliše i te ljude se zatvara ako kažu nešto da protiv migranata, jer kao to je rasizam i ne znam šta još. A šta je problem kod ovih migranata i ovih kriminalnih grupa? Ko od ovih, na primjer, milicajaca koji govore nešto, ko govori Swahili? Verovatno niko. A ko govori neki dijalekt iz Maroka? Skoro teško, da. Afričke jezike, niko, ali ovi ljudi se skupljaju. Oni govore međusobno šta god hoću jer ih niko ne razume. I na taj način isto komunikacija je mnogo lakša i tu se ove grupacije se zatvaraju u svoj krug. I onda kad su zatvorene jedna grupa, se nađe kontakt sa drugom ovakvom grupom i onda se radi preko novca. I grupa da kaže mi ti platimo za ovo, a ti napravi to i to. Ubi onog čovjeka, mi ćemo ti platiti, a mi ćemo dobiti novac od ne znam koga.
Uglavnom se ne zna ko šalje novac jer to je sve sakriveno, sve je izuzetno dobro organizovano. Ali Europska policija, jedino Europol radi nešto, pokušava nešto, ali šta vredi kad si državne policije ne menjaju informacije, ne menjaju kontakte i jedna država pušta ljude na slobodu, druga država ih zatvori pa mora da ih pusti, onda imamo tu još i glupove kojima je bitnija neka ljudska prava. A čija ljudska prava? Ljudska prava oni ljudi koji plaćaju poreze, koji rade, koji idu kući, koji imaju familiju, ili ljudsko pravo nekih migranata koji mogu da ubijaju, kolju i tako dalje. I sad u kruge ovih migranata uvlači se i mladež. Da, upravo to. Zbog toga jer treba im novac ili za drogu ili kako, vežu ih na sebe na taj i na drugi način i onda još ih kao kažu ti si kao neki James Bond, idi tamo pa ubi onoga i tako dalje. I to se plašim da će biti toga sve više i više. Jer umjesto milicija i obavještajne službe, umjesto da taj kriminal skresu, da ga unište, ne da samo da ga stave u zatvor, jer treba neke od tih ljudi, makar se to tako ne čini lepo, ali treba da ih se ubije. Jer to je jedina mogućnost da se spreči ove zločinske organizacije. Inače će ovi ljudi ubijaju, to nije problem. Ali kad vide se, mnogo ima snimaka kad migranti napadaju oružjem obične ljude, pa i milicajci, pogotovo u Engleskoj, biju, tuku milicajce, kolju milicajce, a ne znam zašto on ima pištolj. Jer napad na policajca u uniformi, to je napad na državu. I država ima pravo da se brani i mora da se brani. A ako imaš oružje, treba da držiš da je to tvoja država i da ti si predstavnik države. Ali uvek neke organizacije nevladine, jao pa ne smete ovo, ne smete ono, jer to su isto, to su ljudi. Ja mislim to nisu ljudi, to su životinje. Kad tako nešto rade, kad siluju djevojčice od 10-12 godina, to radi životinja, to ne radi čovjek. I takvu životinju je potrebno odmah kastrirati pa onda ga vratiti tamo odakle je došao. Uglavnom to su ljudi koji dolaze iz Afrike, iz Azije i iz Bliskog istoka. To nisu ovi naši ljudi. Jer ja znam kako je nekad bilo u Švedskoj. Mogu si da ideš bilo gde. Ne daj Bože da danas iše u neke dijelove onih gradova. A pogotovo da se ide u Pariz. Da, tako je širom Evrope u većim gradovima, nažalost, da, tako je postalo. Da, to je strašno i ništa se ne radi. Jer, na primjer, u Briselu je pucnjave svaki mjesec nekoliko pucnjava sa automatskim oružjem. Dobro, to uglavnom međusobno razne bande, šta je znam, Somalici protiv Ganaca i tako dalje, ali ipak milicija ne napravi ništa. I to ja mislim da ima Europa onu organizaciju milicijsku i obavještajnu kao što je Jugoslavija nekad imala, toga ne bi bilo. A ne bi trebalo i da imamo neke nevladne organizacije koje uvek drmaju nešto, uvek se uvlače tamo gdje umjesto da se pravi sigurnost za domaće ljude, oni prave svinjarije i otpuštaju sve ljude. Dosta je slučajeva kad su htjeli da deportiraju neke ove kriminalce, pa su se nevladine organizacije stavile na put, mi ne damo tog čovjeka ili tih ljudi, pa onda još sudovi. Ja vidi se kakvi glupi su sudovi, jer šta je napravio ovaj Ustavni sud Španjolske? Otvori i za 2 dana do sada nešto kažu da su ih izbacili onih Marokanaca. Jesu, da. Jesu. Ali sada nekih 10.000 je ostalo. Više od 100.000, a onda još kad je Sanchez 500.000 ovim migrantima dao dozvole za rad, jer je Španjolska u Schengenu, znači ti ljudi mladi od 18 do 35 godina, to su vojnici islama, to idu bilo gdje, oni će putovati po Europi i
praviti svinjarije. Da, evo da se vratimo ovoj temi, gospodine Branko, ova grupa je razvila, grupa Foxtrot je razvila specifičan model angažovanja, regrutovanja tinejdžera preko društvenih mreža i na taj način je davala zadatke, instrukcije kroz aplikacije nalik video igrama. Kako funkcioniše model u kom nalogodavci ostaju udaljeni, a za najteže zadatke angažuju upravo mlade ljude koji često nemaju direktan kontakt sa samim vrhom organizacije, možda ne znaju do kraja ni o čemu se radi? Pazite, to je svet koji je došao iz tih delova koje je nabrojao gospodin. Znači, mi ipak živimo u nekom nekakvom pravnom sistemu i tako dalje. Pazite, oni često dolaze iz sveta podsaharske Afrike, gde faktički nema, postoji možda neka centralna vlast, ali pitanje da li uopšte to, da li neki pravni sistem funkcioniše. Da li se, pazite, otkriveno je, Trump je otkrio da je ubijeno 100.000, potvrdio, hrišćana u Nigeriji. 100.000, znate, Biljana, da zamislite na stadionu, nekad je Zvezda primala 100.000 ljudi, nikom ništa. Nikad niko oteta je njihova imovina, farme i tako dalje, i nikom ništa. Znači, i pitanje pod Sahar šta se događa. I u svim tim mnogim delovima u Afganistanu, pitanje uopšte da li u tim provincijama imao ikakav pravni sistem i mnogim drugim državama i tako dalje. I pazite, i taj svet onda dolazi iz egzistencijalnih, uglavnom razloga, u Evropu sa jednim drugačijim kulturološkim sistemom koji mi nedovoljno poznajemo. Ali pazite, često je, na primjer, pitanje svojine. Kod njih često nema pitanje svojine, neko je jači. Na primjer, on nemaju osjećaj svojine. Ako sam ja jači, ja ću oteti nekom i to je normalno. Evo, sjećam se kod Subotice, kad su neki migranti Sirije, pa su uselili u neku napuštenu kuću, vikendicu, i dolaze policajci na miran način da ih izbace i odvedu negdje. I onda se on čudi što uopšte kaže, pa ovdje nema nikoga, niko ne živi, niko. On se čudi, a milicioner mu naš lepo reče, ovo je nečije vlasništvo. Ne možete tu da budete na najjedan finiji način. Tako da mi to sve podcenjujemo, znači, tako da, pazite, to su ljudi često bez egzistencije svakoga. Ja sam u ovom gradu često se nalazio bez ikakve egzistencije, bez igde ičega. Znači, onda si, dobro, srećom sam nešto radio preko omladinske zadruge, ali često ljudi bez egzistencije su spremni na sve. Upravo tako, da. Gospodine Zmago, ubistvo majke Ismaila Abda 2023. godine označeno kao prelomni trenutak u ratu bandi. Šta taj slučaj pokazuje o stepenu brutalnosti kriminalnih sukoba? Pa brutalnost je njihov zaštitni znak, jer ovi ljudi su brutalni, već došli su. Oni su navikli da su brutalni u svojoj zemlji, a mnogo tih ljudi koji su bili zatvoreni zbog brutalnosti, afričke države ih puštaju na slobodu pod uslovom da idu u Evropu. A šta će raditi u Evropu? Isto kao što su radili tamo odakle su došli. I to je taj modus operandi. I to se dešava ovako. Ali Evropa umjesto da ih uhvati i da ih kazni, Evropa ih pušta kao da ćemo ih na sud, pa onda je sud kaže ja uslovno imaš 2 godine uslovno, nemoj više to da radiš, mi razumemo da si teško živio i tako dalje. Umjesto da se to radikalno očisti i vrati se tamo odakle su došli. Jednostavno, jer to je jedini spas, jer ovi će nas pojesti. Ovi plode se kao zečevi i pored toga makar ne vode sa sobom žene, nego oni uzimaju, siluju naše žene. I ja ne znam kako je moguće da neke ljudi to, lijeva politička struja gleda nekako, jao pa nije to tako strašno. A
šta da nekom siluje neko čerku, šta da mu napravi? Treba da ga ubije. Šta nam korišćenje tinejdžera za izvršenje nasilja, da li to predstavlja potpuno novu taktiku evropskog organizovanog kriminala? Da li to možemo tako da formulišemo? Pa, znate kako, sad možda se čuje strašno kad ja kažem treba nekog da se ubije, ali jedino toga se plaše. Naprimjer, migranti se ne plaše milicije, jer milicija za njih ništa ne znači. Plaše se vojske, ali dok ne razumeju da i naša vojska nema pravo da puca, nema pravo da brani državu, nema pravo da brani ljude iz sopstvene države. Kad će ono osvojiti da je i to tako, nema više spasa. Nema spasa, pogotovo kad pogledamo, uporedimo Španjolsku. Španjolska ima 73.000 vojnika. 73, to nije ništa kad dođe 100.000 Marokanaca, pa još onih pola milijuna kojima je Sanchez dao mogućnost da ostaju tamo. Nema spasa. Ako ne budu rigorozni ukrepi, onda ništa. Izgubit ćemo sve. Da. Gospodine Naduvez, koliko su društvene mreže i šifrovane aplikacije promenile način na koji kriminalne grupe sada pronalaze i kontrolišu izvršioce? Jer na meti su tinejdžeri, kao što smo nekoliko puta ponovili tokom emisije. Pa dobro, sad to je novi oblik, ja sam malo, to je za vi mlađi, to bo sve sad tako postalo. Postoji sastavni neophodan deo života, nekako, deo nova nas. Vremena, ja kad sam došao u Beograd... Ali se zloupotreblja. Pazite, kad sam došao u Beograd, sat i po vremena si morao čekati u pošti za fiksni razgovor telefona. Da, a sada? I preko veze, ako si imao fiksni da dobiješ, to je veliki uspeh nekad bio. Ali vidite, sad je sasvim druga vremena. Znači, tu što ste, Biljane, postavili pitanje, znači, imamo tu dve grupe, po mom mišljenju. Znači, jedni iz egzistencijalnih, najnižih, ako su smešteni u nekim kampovima ili čak izgubili to pravo, i moguće da vidite u Engleskoj čak navodno ima koji tumaraju, koji nisu nikakav smeštaj, niti dnevni obrok, 1, 2, 3, koliko li već. I normalno od tog može svako očekivati. Svako, mislim, što kaže Machiavelli nekad davno još rekao, treba se naći u nekoj situaciji da bi svako od nas poznao sebe. Treba se naći. Znači, ne treba nikad reći da niko od nas to ne bi nešto uradio ako nisi se našao u nekoj situaciji. Tako da, i drugo je ta grupa koja želi, znači, profit, unovčiti svoje, imaju, znači, te dve vrste, iz egzistencijalnih profita. A mislim, mladi ljudi, nije kao nekad, mi smo malo imali smo drugi sistem vrednosti, kulturni, morali, ali smo malo o nekim društvenim stvarima znali. Ali mladi ljudi sad znaju mnogo. Znači, prosto neverovatno. Ja slušam i decu i koliko znaju i politici i o mnogim stvarima. Mene politika tek počela interes u 4. razredu srednje škole. Sećam se islamske revolucije u Iranu, ali nije, to su druga vremena. Mladi imaju neverovatno informacija, neverovatno tehnološke mogućnosti. Tako da, a što kaže gospodin, to će sve biti opasnije i opasnije. Evo, na primjer, da ne zadržavam mnogo, da postavim pitanje, bilo je mnogo terorističkih akata, recimo pogotovo u Francuskoj, napad na utakmici, da je ubijeno 100 i nešto ljudi, još 7, 8 ili 10 drugi, bezbroj drugi. I sad meni nije jasno, ili ja ne pratim, možda da me Biljana to ispravite, posle toga nikad nismo čuli o sudskim procesima. Nikad nismo čuli koliko si osuđen, da li su osuđeni, šta je bilo. Tad je koliko 100 i nešto ljudi, 120 ubijeno, utakmica Francuska, Nemačka. Nikad mi posle ništa nismo čuli šta je bilo. To je vrlo interesantno, da li ja ne pratim, ali stvarno nije. To bi logično bilo da čujemo koliko su ti ljudi osuđeni. Da, gospodine Zmago, zapadne službe su utvrdile da je Foxtrot imao kontakte povezane sa državnim interesima Irana. Koliko je opasno kada se kriminalne mreže koriste za geopolitičke ciljeve?
Pa korišćenje ovakvih kriminalnih mreža za političke varijante, to je moguće. Makar ja osobno mislim da Iran još nije upotrebio neke ove varijante za terorizam. Ja mislim da to još čeka. Ali Iranci neće raditi običan kriminal. Ako će raditi terorizam, onda će taj terorizam biti usmjeren na razne baze. Dobro, američke ovako i onako ih bombarduju, ali i na američke baze, na primjer u evropskim zemljama. Pogotovo one koje su bliže Iranu, na primjer Rumunjska. Rumunjska može si misliti da se može desiti tako nešto, pogotovo jer iz Rumunije lete ovi ukrajinski dronovi koji su potopili napali iranski brod, ne samo jedno. Znači, tu će se verovatno desiti. Ja mislim da Iran se neće petljati u ove kriminalne stvari u vezi sa trgovinom, drogom i tako dalje, jer to im Islam zabranjuje, to ne dozvoljava. Ali onaj rat protiv Džaura, protiv ovog koji je Iran napao, to će oni raditi, jer oni neće zaboraviti šta se dešava u Iranu poslije bombardovanja, jer u početku je Trump bombardirao vojne instalacije, onda je počeo da bombarduje i hidrocentrale, i brane, i mostove, i čak i silose za žito i tako dalje. Tu može da dođe do eskalacije. Samo najgrozniji čovjek bi mogao da upotrebi ove običajne bande za ovakav terorizam. I još jedna stvar, ove bande rade uglavnom po pitanju novca. Neko mora da se nešto napravi i on ne naplati. Onaj koji kaže onda veliku lovu, pa onda se ta lova drogi kako ko nekog drugog uzme kao podizvođača. I onda na kraju dobije 10-20 hiljada eura i onda ga šalju kao što su Norvežani naslali u Englesku da ubije nekog. Na taj način. I problem je to da na taj način gubi se odakle je došlo. Jer na primjer, u Sloveniji je potrebno, ako hoće milicija ili obavještajna služba nekog da prati, mora da ima odluku suda. A pre dobiješ odluku suda, već je sve napravljeno, već je sve otišlo. I onda sa druge strane, kod nas se desilo kod nekih ovih problema, u stvari nekog sudskog stvari u vezi sa trgovinom drogom, naš sud je odbacio dokaze koji nisu bili kao u skladu sa pravnim redom. Znači, nije bitno kriminalno ono što se, nego je bilo bitno da je sve po reguli. Ali to nije dobro, jer potrebno je ponekad nešto da se napravi na drugi način. A treba da se obezbedi jaka obavještajna služba i da se u obavještajnu službi stavi ljude koji znaju, koji umeju i koji hoće. Ali to je opet teško, jer mnogo tih ljudi ide tu da ima posao, da čeka penziju i da je kao frajer. Da. Napravit ćemo kratki predah za reklame pa ćemo onda i završiti naš razgovor. Gospodine Zmago, ostanite na vezi. Poštovani gledaoci, vi ostanite uz nas. Nastavljam razgovor sa gostima, Branko Nadoveza i Zmago Jelinčić. Gospodine Nadoveza, kao što smo rekli malo pre, prema istragama Europola, Foxtrot se dovodi u vezu sa ubistvima i oružanim napadima na ciljeve širom Evrope, uključujući napade na izraelske i jevrejske objekte kao i na iranske disidente. Pa gde je granica između realnog bezbednosnog problema i političke zloupotrebe teme? To je vrlo zanimljivo. Znači, policija je... Policiji su uglavnom, ja uvek kažem, izuzetno obučeni, talentovani ljudi, pošteni i časni. U svakom pogledu ogromna većina svakde policalaca su takvi ljudi.
Znači, to su sasvim retki pojedinci koji odstupaju od te organizacije. Ali izgleda da je, što je istakao ovaj gospodin, da oni više nemaju kapaciteta za to. Da je to toliko prevazišlo, znači brojčano, organizaciono, finansijski, da oni ne mogu da pokriju, nemaju više kapaciteta da sve. Nam nekad se policija, kako se razvijala, to sam nekad tako čitao kroz istoriju, pa pokrivaju se kvartovi, pa ovo, pa se sve to, pa kako tehnologijom, znači na koliko stanovnika, na koliko inspektora, policajaca, pa gde su veći krvni delikti, kriminalitet, sitni, krupni, pa sećam se kao kod nas važilo da je najveći sitni kriminalitet stara Karaburma i tako nešto, bilo zanimljivo. Jeste bilo, do 90-ih, da. Pa su i Karaburma, pa su tu povoljni bili stanovi, nakon manje stele ljudi idu u takve sredine da se proglašavalo. Ali objektivno način stvar je o tome, nije stvar korupcije policije ako se cilja na to. Mislim, nije sigurno. Ogromna 99,9 policajaca i ljudi koji tu rade nisu korumpirani. Svakde će se naći koji je došao iz nekog. Znači, to nam govori da su oni prevazišli internacionalno i nacionalno, da jednostavno više nema kapaciteta da se, kao vidite kao u Španiji kad je nagrnulo 50.000 i ne može ni vojska ni policija ništa. Ako dođe 2-3 hiljade će moći. Tako da oni su to prevazišli, povezali se sa kriminalnim miljeom, ne samo iz migracionim, nego i ostalim, verovatno. I to otelo se, to se nekad znalo, stopa kriminaliteta potencijalno, koliko treba policije. Sad jednostavno policijski kapaciteti ne prate to više. Nažalost, bojim se da i kod nas tako da sećam se ljudi kad u okolini Beograda masovno se obijaju kuće, vikendice i nikom ništa. Nekad to bi za čas sve, sećam se kao da je za čas je sve, najmanja krađa. Za par sati se sve znalo ko šta. Ali sad jednostavno više nema kapaciteta i smanjuje sad, kaže, ne znam da li je to tačno da ako se ukrađa u prodavnici do 15.000, onda policija neće ni doći. Nekad je to drugačije, i krađa čokolade i ne znam čega, i isto je krađa. Da, krađa, mora da se napravi reorganizacija, znači ozbiljna. Evo, gospodine Zmago, evropske zemlje će evidentno imati problem iste vrste kao što je Švedska trenutno u problemu. A zbog širenja ekstremnog nasilja i trgovine drogom, Sjedinjene države su preko OFAC-a, kao i Velika Britanija, uvele stroge sankcije upravo protiv ove mreže Foxtrot i njenog lidera. Da li bi ovako nešto koristilo Evropi kao neki mehanizam, model odbrane? Predostrožnosti, kako god. Ja mislim da jedina odbrana je da se čovjek sam odbrani. Jer to će biti na kraju jedina mogućnost. Jer milicije nema dovoljno i još je jedna stvar, ako milicioner, policajac ide tamo da nešto sređuje, pa onda se pita, slušaj, zašto bi ja išao tamo, nosio glavu u torbi za neke male pare. I to je to. Jer država nije više ono što je nekada bila država. Država je nekada bila sređena organizacija, danas je sve nekako otprilike. I dešava se to da ljudi ne znaju da li bi išli ili ne bi išli. I još je nešto, u Sloveniji mi smo imali školu, milicijsku školu, srednja škola. Danas toga nema. Danas može u miliciju, jer je manjak ljudi, bilo ko da uđe. I onda kad uđe, to 6 mjeseci neki kurs i šta onda? Ne ume ni da se tuče, nema ni muda da udari nekoga i sve nešto još iza leđa stoji komandir koji umjesto da kaže dobro si radio, pitate da li si ti povredio neko ljudsko pravo, jesi mu lepo govorio ili si ga grdio ili tako to. Mislim,
potpuni je raspad sistema. Taj sistem nije više onaj pravi sistem. Treba će da se sve popravi, ali obično se takve stvari sređuju preko problema. Kad problemi su toliko jaki, kad će doći do neke krajnje situacije, onda će doći do neke katarze, neko da izbruhne, neko će da napravi nešto po svoje, ljudi će se organizirati u neke organizacije, privatne organizacije za bezbednost, naoružat će se i oni će čuvati svoje teritorije. I gde smo onda? U divljem zapadu. A zbog čega? U prvom redu zbog ove glupe Evropske unije. Evropska unija nosi krivicu za sve ovo što se događa. Jer ona Merkelova, onaj ološ od žene, rekao je willkommen, znači dođite, mi imamo za vas posla, imamo sve, dođite, čekaju vas Njemice, imate lovu, sve imate. Niko ne radi od onih što su došli, a prave probleme. Da. I sad hoće i da preuzmu vlast preko ovih lijevih političkih stranaka. Tako da i dok Evropska unija, dok ne propadne ono u Briselu, ona trula jabuka, dok ne izgnije skroz, neće biti bolje. A onda će ponovo trebati da se uspostave granice među državama, pa onda da napravimo suradnju jedna država sa drugom državom, a ne kao neki kvazi svi smo dobri, svi smo najbolji, svi volimo jedan drugog. Nije toga, to nije ljudski rod, je takav, a pogotovo beli ljudski rod je naučio se da spoštuje neke zakone, neke principe. A ono što dolazi iz Afrike, daj Bože, pa pogledajte, tamo još u nekim predelima još jedu ljude. Nažalost, da. Nažalost, tako da. Evo, približavamo se kraju našeg razgovora, pa za kraj da pitam i gospodina Nadovezu. Kad pogledamo 2026. godinu, da li Evropa ulazi u period u kom se granice između organizovanog kriminala, terorizma i hibridnih bezbednosnih pretnji zapravo sve više briše? Pa iza kulisa i Evropa je, kod nje vidite, taj koncept je već ozbiljno narušen, sad nemamo vremena sa kojim je zamišljena nekad Evropa. Sad, međutim, kod njih postoje iza kulisa borba tih mundijalnih snaga koje su izuzetno jake, da sve ide svojim tokom. Ako treba neka nacija da nestane, to je kao zakonitost, rasa, to je normalno. To je tako, ima i kod nas tako ljudi koji smatra prikloni se jačem, ne može, to je legitimno, to je i tu suverenistička koja je za jačanje nacionalnih država i za neko preispitivanje ovakve Evrope i stvaranje neke sasvim nove Evrope u koje bi se uključile, znači na nekoj hrišćanskoj osnovi koje bi bila i Rusija i sve države, znači, ali ti procesi za sad su ovi u prednosti, prvi što sam rekao. Da, znači da je u suštini Evropa pred velikim bezbednosnim pitanjima i po pitanju... Velikim, to je u Americi. Trump je to, ali nažalost opet nismo to dovoljno ozbiljno shvatili. On je to rekao kao egzistencijalni problem, a mi smo tako neki marginalni problem. Pa da li bi taj pattern koji koristi Amerika mogao da se primeni? Da li bi taj pattern koji koristi Amerika mogao da se primeni ovde u Evropi? Pa mogla bi, naravno, nije još kasno, ali znači Ujedinjena Evropa, suverenih država, Evropa gde bi svi uključeni, znači na to i ostalo da se odupre migracija, ali tu smo negde, mislim, ovo prelomne godine, ali ja nisam optimista, pardon, i mislim da do kraja ovog veka neće biti ovakve Evrope. Evo, stigli smo do kraja razgovora. Meni ostaje da vam se zahvalim. Gospodine Jelinčiću, hvala puno na uključenju u naš program. Hvala vama. I hvala vama, gospodine Nazdoveza, na gostovanju u programu. Poštovani gledalci, ostanite uz nas jer odmah sledi pregled najvažnijih vesti.